पाउसे दे युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरे मी यांखै दगी हेन तिनबा यारारोय लाई हरो बगी थोरम द मियो यांखै दगी हेन तिनबा यारारोय आइना मणिपुर लाया के होम डिपार्टमेंट खंगा लगले स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयरमैन चु ओरिबा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार थोकिबा ऑर्डर अमना हाय लाई हरो बगी थोरम पांगथोकपद मी का हेन तिनबा लोइना मियोइबा मसेल हाक्संग नक्सिना बगी थोंग चथबा मरमना अखनबा सेक्शन थोरम लोखलकपने लेबाक की मफम खरद कोविड-19 के अनोब केस मासिंग का हेन जमखलपदगे लौनगनबा लैना लैचत असि लाक्सननबगी वखलोंदा तंगाई फदना चतनगदब कंगलोन खरा सेमले याउसन के स्पोर्ट्स थाबल चोंगबा अमदि सुमांग लीला तौबगी मतंगदसु अखनबा कंगलोन सेमदुना लाउथोकपा लैखरे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लिसिंग अनि मंगागी सेक्शन 20 क्लोज 2 क्लोज ए गी मखात नौना लाउथोकलिबा कंगलोन सिक मिपुम खुदिमंगना गाकपा तंगाई फदरे कनागुम्बना लाई हराउबगी थोरम पांगथोकपा ताराबसु लाइरिंग लाइसोनगी ओइबा थोरम खतम काम पांगथोकदबने इसै दोंबाय जागुई अमसुंग लीलाना चिंबा पांगथोकनबगी आयाबा लैत्रे यामलबदा मियो यांखैदगी हेना तिनबसु यारारोय हाइना चीफ सेक्रेटरीगी ऑर्डर असिना फोंदोकले मथकता पनखिबा वाफम असि मपुंग फना चटहननबा डिस्ट्रिक्ट खुदिमकी डिप्यूटी कमिश्नर अमदि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ना मथौताबा थौरांगचिंग लोखटकदबने हाइरे मार्च कुंदगी वकत मिफम फमदुना खोंजंग चंगसिनबा हौरगने मितई मैतईबो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चलहनगदबने आइना तक्सिलदुना मार्च कुंदगी वकत मिफम फमदुना खोंजंग चंगसिनबा हौरगने आइना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर STDCM na phongdokre ima khonthok hanbigi sanglen dak ngasi pawmising unaba amada STDCM gi general secretary ke Bogendra Sinna haike mitai maitai bo ST list ta chalanabagi thorang lokhat piu aibada lengak na thausadana leithokle thawang asi bajaning da phongdok pu ena mars kunda thangmai ben gi ima panthoibi sanglen da wakat mi phamduna khongjang changchinana ba phirep laure इंडिया की तोंगन मफम लेरिबा येलहौ फुरुप सिंगदा कॉन्स्टिट्यूशन की ngaklo पिबागो मितै मैतै फुरुप दसु ngaklo पिहननबगी वखलोन द कमिटी ना थेंखांग क्यार खोंजंग चंगचिनदुना लाखे खोंजंग असिना लेमिनरिबा अतै फुरुप सिंग की राइट चोहनगदबा लेते येलहौ फुरुप कुदिंगमक थोंग मानना हिंगमिनबा यानरबगी वखलोन द कमिटी ना मितै मैतै फुरुपो EST की लिस्ट चलनबा खोंजंग चंगचिनबनी हाइना मांगनबा काताना फोंदोखे आतोपा पाउ अमदना कानी केजी मंगा को कुरन नुपी अनि फारे लाइगाकना वार ऑन ड्रग के खोंजंग मियामगर लोइना कन्हा सथरिंगै तलक असिदा नारोल द मायक बचिनजाक लालोल इथिक तौबम बियोसिंगना लोगी वांगबद पुरकपा एंटी ड्रग भागतपगी थबक पुलिस ना कन्हा सथरे ngarang nungtil pung ani makharum tabada jaripok पुलिस अमरी नुपी पुलिस यावतिम अमना jaripok कैथेल की पोस्ट ऑफिस मनाक्तगी होंडा एक्टिवा नंबर थादबा अमद तोंगदुना लाकबे नुपी अनिदगी कानी केजी अनि फारे हाइरे पुलिस ना फारबा नुपी अनि अदुदि सागोलसेम ओंबी सुबदनि सही यांखै मापुरोइब लेकिद्रबा एस साउबा अमरि सागोलसेम ओंबी मेम सही निफुगनि पाट मापुरोइब एस विनोद कुमार ने मखोय अनि जरिपोक लाइट मनाइद लेबने मखोयदगी कानी केजी मंगा अंगुब मसुगी होंडा एक्टिवा अमा यावना फारे मखोय अनि मखाताब वहंग पोहंगब चथनब जरिपोक पुलिस ना केस अमलखटकी हाइरे मखा तरकबा अतोप पाउ अमदना पुलिस स्टेशन खुदिमक्ता फोरेंसिक किट थमगदौरे लेबाकसिगे पुलिस स्टेशन खुदिमक्ता फोरेंसिक किट नत्रगना रेप इन्वेस्टिगेशन किट थमलगनी आना यूनिट मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती इरानी ना फंगदोखरे नोपीगी मयुक्ता चतबा क्राइम लक्षणनबगी मतंग मिनिस्टर ना हाइगे हौखिबा सही खरा के मनुंग डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल सिंग लोइना होम मिनिस्ट्री अमसुंग नीति आयोग की ऑफिशियल सिंग तानरब मतुंगदा फोरेंसिक किट लिसिंग तरागा मरी रुम तोंगन बा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमदे पुलिस स्टेशन सिंग द खुसिनखरे अथोब मतमदा वाथौरिबा किट सिंग लेतुना पुलिस स्टेशन खुदिमुक्ता थमनबा थौरांग लौखलगने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ना ngarang एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चामगा तरागनि थोय अमसुंग नुपीगी मयुक्ता चथबा क्राइम की चांग ख्वाइदिगी वांगबा डिस्ट्रिक्ट चामगी मिहुत सिंग उनदुना हिरमबसिगी मतंग दुकुमदा खननाइनखे मिफम अदुदा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस अमसुंग ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑफिशियल कियासु सरुयाखे करिगुंबा रेप इन्वेस्टिगेशन किट लेरबदि सेक्सुअल असोल्ट अमसुंग रेप केस सिंग खुदक्ता थिजिनदुन मरुइबा एविडेंस पुंगनम खमजिनबा ngamlagane हिरमसिगी मतंगदा निर्भया फंडगी सनफम खरा काइथोकननबा थौरांग लौखलगनि आदे यूनियन मिनिस्टर नमा खाताना फंगदोके लेबाक असिगे तोंगन बा मफम खरा त नुपीगी मयुक्ता चथबा क्राइम की चांग वखलपगी मतंगदा यूनियन मिनिस्टर श्रीमती इरानी ना हाइके नुपी अमदि आंगांसिंगी मतेंग पांगनबगी वखलोंदा हांगदोकलिबा हेल्पलाइन सिंग पुनसिनदुना मसक थोप थौरांग अमा लौखलग क्राइम पुनम मपुंग फाना थेंगनबा थौरांग अमा अवंग पथाक्ता पाइखननबा कुमना खनरे
Mairembam Prathivirajna file taurakpa election petition MLA Sarchandran taurakkiba challenge High Court na dismiss taukhre. Kumza lising ani taraga tarita pangthukiba taramathoi suba Manipur State Assembly Legislative Assembly ki mikalda moirang ACDagi karakiba MLA Program Sarachandra sahi phugamapan apokpa laikidraba P Koiremba moirang Pairenbam leikaida leibagi mathakta mikal aduda mahakalamba taunakiba Mairembam Prathiviraj sahi kuntragamapan apokpa laikidraba E Manindra moirang kiam leikaida leibana file taurakkiba election petition bo dismiss tawduna kapthatbiu hajarakiba MLA asigi wafam High Court of Manipur na merit leite aduna dismiss tawkhre. High Court of Manipur ki order asi Justice Lana Sungkum Jamer na chaliba tha asigi amada pikhibane. MLA asigi mathakta masung moirang kiam laikai degi laikidraba thongam ibuhal gi masarapa shanti sahi yankatire surababo. Corresponding oina consul ka M Prathiviraj na High Court of Manipur da file tawrakiba election petition adugi number 6 of 2017 ne. Petition asida petitioner singna pangthokriba mikhal aduga mari petition asida petitioner na pangthokriba mikhal aduga mari lenawa wafum gamuk High Court da phangdorakebane adumanak M Prathiviraj na file tawrukliba election petition aduda asoiba aranba mayam yawre aba charging tawradan hak yawna atoppa respondent amagi matakta file tawrukliba election petition adu maintainable oide adunu dismiss tawbina court asida MLP Sarchandra masamon applicant oiduna hajarakibane Applicant MLA asigi wafam sing adu khana nabagidama High Court of Manipur na mahaki application adu da jumpham oiduna election petition aduga mari lenaba miscellaneous case election petition number 17 of 2018 registered tawdun lokhatkiban Pune da leiba Shivaji market leiba dukan kunmanga maina tumna chakre Pune da leiba ariba market sing manungda amo ariba wai amasung mana masing jonba Shivaji market da ngasi ayu khangauda mai chaklakpadagi dukan kunmanga amangata thogan khre aina Fire Brigade ki officers sing pangdorakle laibak pabadagi maina chakpagi thodok aduda haujik phawagi oinati asok apan thopagi paw leite thodok adu ngasi ayupung mari rom tarpada thokibade mai chakpagi paw hek phangbaga water tanker mapan mafam aduda khudak da thajanke mai adu mutat anaba khonabada pungkhai amarum ehna sanki aina Pune Municipal Corporation ki Fire Department ki Chief Prasanta Ranpisina pangdorakle mai adu matau karamna chaklakhibanu aibadu haujik phawbagi oinati chap chana khangbagam dre Kaithel adu leiba mai thanbada sinariba wersing dagi spark thoraktana mai adu haurakbo eramba yai aina thajanare University bus ta ambush tawbada miyoi ani sire Afghanistan gi awang nongpok thangpalamdam da leiba popan numitta gunmen singna University staff pu bus amada attack tawbada driver amasung mahiroi ama sikre aina officer singna pangdokre Government amasung Taliban gi marakta chathaba pistok leblakhiba ka loinana civilian sing attack tawba hengalake Interior Ministry ki spokesman Ned Hamid Roman na phangdokibada Baglan province na sathakiba attack atuda university ki lecturer taruk su soke attack adu ki matang ministry asina Taliban bo maral sikrabasu militant group asina dimakoi attack adu sena de aike maragachi da school amagi oza taragani thoi positive ore Telangana gi Mancherial district ta leiba government school amagi oza taragani thoi amasung atopa ani COVID-19 positive ore mathengnare aina official amana ngasi phangdokre Official duna phongdokpa matungina school ki oza amma positive oramba thengna khibaki matung ngarang miyo yakhi manga COVID-19 ki test tawkhe test tawba aduda oza taragani thoi cook amasung mahiroi amma positive oram khi haina magna phongdokle magna haiki makoi tara mari mag laina asik leyong leitaba singni amadi makoi home isolation tawna ba khangan kre hauji school adu sanitize tawba ki thabak sathari aina phongdokla duna official duna aike positive oraba sing aduga naksina khiba atai singsu test tawragane Rape case to chenaba miwi phare Uttar Pradesh ki Fatehpur district sahi nauribi dalit nupi masa amabo masana yadana namfu da nupi oibi ikai khona pamakan kiba nupa ama police na phare aire police ki report matung ina masagi sahi kulum doirom suraba raju ancharin aukiba irai numit masagi sahi taraga tare lom surabi nupi masa victim asiwa mahaki mayumda posilaba matung nupi oibi ikai khona pamakan kibane Raju na nupi adugi ikai khona pamakan badana tana masagi lining hongtok narabasu akan bamungda pressure peke Nabi masa adu thang chenamit ki eukta kan bangam kibani aina police officer Sandip Kumar Tiwari na phangdorakle thangdok asiga mari leinen Raju Ansari ki matakta victim ki imung manung da police ta complaint tawrakpadagi case ama register tawraba matung ningthauka numitta 21 Raju mahaki mayungdagi phakibane victim nabi masa adu medical examination ki namakta government hospital da thakre aire nakala maromda St John High School ki boarding the COVID chandorakle mahiroi ahum positive oire mahiroi punamak test tawbiyu
JTSA Node district ki nungba sub division ki manung chana laiba St John High School boarding the COVID-19 ki laina laichat sandorakle boarding the laiba mahiroi home ngasi test do bada positive poram bathengna badage mahiroi sing mi painare Joint Tribal Students Association JTSA na none ki district surveillance officer da ngasi serol ama patient na boarding the laiba mahiroi home phuma COVID-19 ki test do binana bakhangan khre JTSA ki general secretary Masanbau Thiomai Kudiak Piduna patient kipa serol aduna hai School asigi hostel da laiba mahiroi ahum layo uthorak padagi ngasi nungba CSC da COVID-19 ki rapid antigen test do bada positive oiba thengna rakibane Hostel asida makhoi home tharga punna mahiroi humpu laire Hosteler sing asigi marak dasu layo uthorak pa mahiroi kaya yaure Maramasina laisal asi hena pakchana sandurak tuna pamdaba thoktok thok kadabadagi ngak thok hauna ba pakchana COVID test do sathabiyo Loidana school campus amasung hostel asibu containment zone oina lak thukduna paikhatpam thokpa section tharong si paikhatpiu anasu serolatan makha tarakle Amaromda Manipurda haukiba pung kunmari asida COVID-19 positive poidun leramba miyoi ani anawa pharaduna amari quarantine tawbagi matam choraduna discharge tawkiba loidana state asida laijat asi narakpa phagalakkiba mising lising kunganipan jamapan taraganipan jogduna phagalakpigi sangchada marfudaranipan dasmik taruk mari yaukre aina COVID-19 command control room na Tadorba Cherola Mana Aire. Cherola Sigimatuk in the Noda disaster cropping at home isolation dagi Amadi Jenims Hospital dagi Amane. Ato Papau Amadasu, rape to Kibata ani Patrinopa ado Punsigi Zelki Zerak Pikre. Uttar Pradesh ki Etawah district rape ki mara labor mi ama crime adu sathikibagi. Sumnagi numit jangkai mangani kaktagi manungda ngasi punsi chupagi zel Zerak Pikre. Arun Kumar Kaubami aduna magi kunda masagi sahi mari churabi nupi masa. Amarep tawkibagi pungkun marigi Lucknow dagi nongsupta kilometer sani kulapa Etawah dan nongmai kapnaba amagi matangda nongmai kapnaba amagi matungda January mapanda mahakwa phage mahaki mathakta angang singi mathakta sexual offense singi oiba law pokso eki akanba section singi makhada maran sege mahna January 2022 da angang adu rep tawkibane arbe to content singa sigi maroi ba pau khara asiba pau thamjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bupuna mapathaga chari channel asina domta kanarabadi subscribe to video basina subscribe to biromo loinana like and share to busu kawi kana puna mapo amukana thagachari